Remy! Kublai phi baro ngade ibaryang ipuran lam khamat jong film EHRANG. Kublai phi baro kakerteng jonga kalong shongdor thaba. Orba isyang aping padawan be mensim kakuslay kumbang along pansipot-sipot pagka patlot por lawi jeng kmen ngasyan happy urang kat arbor Bat ngakwa ben pentip shipi kamta miki nong shong shnong jong shnong umsning ba ye ka film EHRANG in se yo ben peni ye ka shnong ga jong pi hapo ko umsning dorbar hall haga khat khandai tarek upnai August katala sni se jan haga por khat arbije sau bije reu bije bat prabije janmiet kumta nga kerpa de pi ki nong shong shnong ba penyawan ban saki de laki jong ki khmat ye ni ka film tada phim shem la pet ye ka Tangki diki kentian, kublai shibut. Kak kendar yang tu menong tu. balik menong bentar Ni dah awet mah. Siapa nak baca? Saya samlang Malaysia. Ish, Peter boss. Yang syakum using batang biang di benian. Banyak percaya udah kendo ni dan kam nak kabut. Apa nak kejeng keluar? Ya tahu yang ni. Hai udan mentang. Phatcha Techa Lord. Beli pipi badu. Yang cuan mentang ngim. Lap ki hakapur babiang. Shishta nang kham janjar banwat uting supnian. Banyak kebawat lok. Ni pasia payong kumno. Kapor men met. Kade kapor mantia. Bab penara men ladi. Halor kejeng dia. Nakwa IP pinlau untuk tu kejan. Hah? Ngam tre. Badiu pi phalau ki jang chonga. Balik bener dah. Shish me ngangam da khambam pha me to kiske Ada beri so. Awan hangin ka ban petip bangin soyo ban pelat ya ka boy na ka film kasi kata kalong ka film EHRANG hapo umsning. Ya kan ka film EHRANG ladap ban release hapo biju cinema haki bunai baladap. Te sai sen pat ngiwanra hakan ka shnong be ke jongpi kata kadai hapo umsning. Te lakat pat ya bro ki baju kurshan nak ta jonga bat ki baju kurshan namta ki we ru ki film kasi bikin wan ban pek ban aji kersan lan ta jongi ba nginang ban kiu seprang saneng hakane rekam Daru barang kai mai ngadu shinrang ngada mam yangat ngan peni Kata. Kedai kam nam kirayat. Bempek jiran kam jong sim. Okey bos. Ini satu. Kasayo ketahuan ayah ngah. Ai ke liupat pararang ba. Okey tim. Get ready. Move. Ngam kuat bagi beliau juga department jungi. Kinlong ki bakwan mentoy. Habang itu nang tak kabah kamiat. Jong kali berkejat beliau.